page 510 et 511 ka tafsir al-Qur'ana de sura 47. walaw nasha'u si meɗe yiɗuno la araynaka hum men holleteno ɓe nafiqiɓe fopp goto goto, kono fala araftahum wallahi andiraɓe bisimahum mandeji mabɓe ɗin e nder huwodire mon ɗen, wala tarifannahum no jeeya e mandeji mabɓe ɗin a andirayɓe fi lahanil qawli ka cuɗugol konngol ngol wowla tura wowla takko wowla ñeña, walla ya'lam himo andi amalakum golleli mun ɗi. wala nabilwannakum wallahi men jarriboto on hatta na alama ha men anda al mujahidina tinnotoɓe min ko me moɗon, wasabirina e muñotoɓen, wa nabluwa men feññina non joni akhbarakum gunduji mon ɗi. innal ladina andena ben kafaru yedduɓe wa sadduɓe sakki an sabilillahi ɓantugo lawdina Allah kan, wa shaqu rasula ɓe lundine laaɗo on min ba'di ma tabayyana lahum immorde ɓawo ɓanganiɓe alhuda pewangal, lan yadurrullaha ɓe lorrirta Allah shay'an haye hunde, wa sayuhbitu arayka boni a'malahum golleli maɓɓe ɗin. ya ayyuhalladina kono ɓe amanu gomɗinɓe atiullaha ɗofte Allah wa atiur rasula ɗoftoɗo ne laaɗo on, wala tubtilu wata on bonno a'malakum golleli mon ɗin. innal ladina andena ben kafaru yedduɓe wa sadduɓe sakki an sabilillahi e ɓantugol lawol Allah ngol, thumma matu refti ɓe maayi e nder ɗum, wa hum tawi kamɓe kuffarun koɓe heferɓe, falan yaghfira Allahu lahum Allah yafata koɓe. fala tahinu wata on lo'inu onon julɓe ɓen, wata du onon tigi aɗo ɗon noddude ila salmi faade ɓuttu faade négociation, oton waɗu ɗum, wa antumul a'launa ko onon folata wakkile, wallahu Allah ma'akum wonde mon, walan yatirakum o ɗoyitan tawon a'malakum jodde golleli mo moƴƴi ɗin. innamal hayatud dunya, awa ande dow o ɗo gurdan aduna la'ibun ko fiñidaruni dey, wala hawon ko beleɗe sobe ala e aduna. wa in tuminu so gomɗini Allah wa tattaqu on hulimo, yu'tikum o okkay on o yoɓay on ujurakum joddiji mon ɗin, wala yasalkum o landotako amwalakum jawle mon ɗen. in yasalkumuha si o landike on jawle mon ɗen pandi, fayuhfikum o sonji on landa gongol o ɗuɗɗini, tabkhalu on wudday, ko ɗum haɗi o ɗuɗɗina, ko ɗum waɗi o wi e nder 1000 francs ko 25, e nder 1 million ko 25000. o yukhrij o yaltina ele on se adghanakum gunduji mon ɗin ka nder ɓernde. ha antum e ono ha ulai onon tigi ɓe jooɗiɓe ɗon, onon tigi wonɓe lanjentade o tafsir ka avion ɗon ma ka biro ɗon ma ka julirde ɗon ma ka leggal ɗon, ma onon tigi wonɓe lanjentade ka danki ɗon, ma onon tigi wonɓe lanjentade ka nder marché ɗon, ma ka oto ɗon, ma ka ngesa ɗon, payimɗani ɗo jentede ɗum ɗo fuu. tuɗo awna hiɗon noddede litunfigu fiyum ittu sadaka, fiyon dépense fi sabilillah fi ɓantugol lawdina Allah kan, tayle son itti sadaka ko hoore mo maran ɗon, ɗum no waywa jawdi ko naɓuɗa waɗuɗa ka compte bancaire maɗa wallinɗa ka banque, fi a jonni ɓen ɓe jonnuɗa na kamɓe jeyi ko an jeyi, ko wana noon kadi son okkitiri fi on jonni goɗɗo aray na kanko jeyi ko on jonnumo yo maran o, hiɗon noddede fiyon dépense. famin kum noye moɗon hani man yabhalu ɓen wonɓe wuddude on accata, awa o man yabhal kala wudduɗo taw sikku de ko mo añani o ronki okkorde on ko on o bonni, fa innama yabhalu yo andu ko wuddi ko an nafsi yanta e hoore makko, wallahu al-ghaniyu kallo ni patron, wantumul fuqara ko non wasuɗuɓe. wa in tatawallaw son hucciti on salike, yastabdil kanko Allah o watti tay on goy o itta on o adda qawman yimɓe ko gayrakum harana on, thumma la yakunu reftera ɓen ɗo wata amsalakum sifa mon onon ni, no wuddi yori jungo ha hayyani wi'ata sakko wi'a hino wayliten. suratul fatihi madaniyatun bismillahir rahmanir rahim. adadali inna min fatahana laka min udditanima fatan udditande mubinan feñude. suratu ngol jippike ɓaawo ruttagol nelaɗo iwta ka sulhul hudaybi hoota madina ka lawol ma ɓaɓe hewti madina pet. liyaghfira laka llahu fiyo Allah yaafoma ma taqaddama konko ardinɗa min dambika e morde bakkatuji maɗi, wa ma ta'akhkhara e konko nettinɗa, wa yutimma fiyo timminima taw nema makko kan alayka e dowma, wa yahdiyaka o fewne siratan ilal mustaqiman fewngol, wa yansuraka Allahu kanko Allah o walle nasran ballal azizan teddungal. walladi kanko Allah woni anzala sakinata jippinɗo deƴere nden fi qulubil mu'minina e nder ɓerɗe gomɗinɓe ɓen, liyazdadu fiyoɓe ɓeydo imanan gomɗinal ma imanihim wondude gomɗinal maɓɓe ngal.
walillahi ko Allah wadani junudu samati ko nelwundi ɗin ka kammuli wal ardi e ka leydi wa kana Allahu Allah laatike aliman ko anduɗo hakiman ko ñeñuɗo liyudkhila al mu'minin fiyo gomɗinɓe worɓe ɓen naade wal mu'minati gomɗinɓe rewɓe ɓen fiyo ɓe naade jannatin e aljannaji tajri tano ila min tata singole majji alanharu canɗi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha e nder majji wa yukaffiru anhum kanko Allah hoɓɓita o itta e maɓɓe sayyi'atin bakkatuji maɓɓe ɗin wa kana dhalika wuri waɗugol ɗum laatike indallahi ka Allah fawzan ɗum heɓugol ɗum kan ka Allah laatike fawzan ko malal aziman mawnugal wa yu'adhibu al-munafiqina wa latta nafiqiɓe worɓe ɓen wal munafiqati e nafiqiɓe rewɓe ɓen wal mushrikina wal mushrikati e shirkoɓe worɓe ɓen e rewɓe ɓen azwannina ɓen sikkayɓe billahi Allah zanna sawi sikkeji bonɗi alayhim woni e ɓeɗo da'iratu sawi yiltodiral bongal وغضب الله عليهم الله تكنيبه ولعنهم أهديبه وعد لهم أمرنيبه جهنم يت جهنم وساعت جنبني مسير الرطور ولله كل ودن جنود السماوات كوني لكون كونغ كمولي والأرض إكليتي sa jaɓi eto hara on haɓaali wa kana Allahu Allah laatiki azizan ko tedduɗo hakiman ko ñeñuɗo e ñawre makko nde inna mene arsalnaka min nelima shahidan ko a seede wa mubashiran ko a weltinowo wa nadiran ko a hulɓinowo fi honɗum ono mofte makko ɗen kanko Muhammadu li tu'minu billahi fi yongom ɗin Allah wa rasuli ene laaɗo makko on wa tu'azziruhu teddinommo kanko Allah wa tuwaqqiruhu mawninommo kanko Allah wa tusabbihu subhinano ɗommo bukratan bimbi wasilani kikiɗe haray huuji arɗi ɗo ɗin wona e damiru nelaɗo dey ko e damiru Allah yiltito ton ɗi firgol ɗon no metti fi ɓay on inni fi yongom ɗin Allah e nelaɗo makko on son watta lili on innayɗo watto